umuntu umfune Thixo. Umfune umuntu umthande ngenhliziyo yakho. Abe nje. Right. Nje. Ungayisho leyo. Emhlophe yellow emhle. Ungayisho leyo. Umfune umuntu. Yambi iminyaka umuntu ongafuna ukujikajikisa ungeyonto. Athi kujonga. Umfune umthande inhliziyo bafu. Yambi iminyaka edlala. Xa ebuya emhlabeni. Lana emhlabeni. Awumazi noma likhaladi noma lentoni uchile ngamalanga. Uthi gqina sesithi akafuna udlala yena udikwe kudlala ufuna ngoba serious ngelife azifumanele umuntu abe serious aphile naye senje lo gqina nami bafu ndafuna ukufa ngestress ngiyabazi ndamfuna umntana bafu yo ndahamba nesangoma kwafana lo mntana ndamfuna abenji wabona abenji nje wabona le ngiyabona wabona nje oh nanku umlingo lo umuntu wabuya bafu i5 years akapheli bafu abuya alinji yabo seso eish bafu umfuna ba ndimfuna bafu umuntu afana nale brush wabona ukuthi ikanjani wayibona wabuya umuntu se wabuya asinje ndiyabazi ba umthandi emhle ezilungisa inwele umuntu enje yebo abenje umuntu umfuna wena enje emhle Jonke kanjani le? Emhle sithi inhloko yakhe ayithi. Emhle. La mhlabeni. Awujikajikisa umuntu athi kujonga wena ufune mina unje, wena ufune mina unje. Nemoya wami. Yambi abebhizi nabafana bambambe abayeke kube mandi umthani inhliziyo ibhlungu. Oh, bamvuthulula abafana. Mara uThixo angazibona mara lezi zinto zo. Bamvuthulula abafana xa ebuya unje. Zikhuthukile inwele azazi noma zichekiwe okanye zitywe zimpuku okanye irelax izityile seyinto enje ethi ka ukhumo iyahebuka nje betho umoya yazi amantombazana usebhizi ngokuba nguyoqala bulise ngoku awusenqabe uzifihlele ngendlela nizibuza ngayo ndazibuza ukuthi lo umoya wakweJesu or lo umoya wakwaSathane bafo kuphelile apha qha xa kuphelile kuyangcwaya ucinga from lento hayi kulento madoda sofuna indoda ozophila nabomi bakho bangaphakathi siyokuncwa abuya nini uJesu azokhalimela